Teleportaris vecelaris. Idemo u druge dimenzije. Hoćeš sa mnom? Da. Bojiš li se? Ne. Okej. Ovdje. Čekaj me! Evo ga, portal. Si siguran da je to portal? Da, samo ga se treba aktivirati. Sad, ti si siguran da se ne bojiš? Siguran sam, ajde, pa to. Teleportaris, aktiviralis. Ne čuješ se. Makni se odavde. Ajde, makni. Samo se makni! Neću imat pašnje. Makni se odavde. Trebamo proć. Dođi mu! Aha, mora! To su... Yes. Daj nastavi samo ravno. Ne pitaj ništa. Evo karta. Karta? Kako karta? Dobro, što piše? Znači, tu je barok Voldemort, to je loše. I mađarski boljorep. Ići tuda. Idemo. 3 stupnjeva lijevo. Ridiculous! Postoje gula patkica, šta je rad? I tamo, i tu, i gdje sad? Avakadabra! Taman sam mislio da je nešto opasno. Mađarski boljorep. Avakadabra! Otkud mi? Gdje šta bi? Samo da cijela je! Samo malo. Samo da cijela kadabra. Ha, čist je. Idemo. Kako ono? Avakadabra! Ali kako se ti zna da ja imam štapić? Baci je u džepu, vidio sam ga. Ali ja ga nisam vidio, pa meni je tu džep. Što ja znam kako se nisi vidio? A valjda sam slijep. Najsigurno je. Ej, čekaj, gdje smo mi sad? Nikako, pomoći, nikako. Ja ću ovaj popit. Okej, ja ću ovaj. Libariju. No, ovo se lako otvorilo. Miriše na... Pita Boga. Ti si kosmet! Kako? Ja sam tačica! Ja sam se pretvorio u tačicu. Ja u gormita. Jakša, kakav je bio film? Strašan. Nije bio strašan, to je bio crtić. Ti nisi pratio. Mislim da sam spavao. Mislim da si ti to sanjao. Da postoje drugi svjetovi. Koji su tam drugi svjetovi? Gle, šta da ti kažem, moram. Od čega?